Yes, ntabwo nabura gutangira mbasuza kandi bifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze magenda mu bana 5 aho mugeze hose muri hose abari mu Rwanda bari majyepfo amajyaruguru burasirazuba burengerazuba hope ko mwese mukomeje kugubwa neza cyane gusa niba utarakanda subscribe ngo ujye ubona amakuru yacu banzuye kandi ho ubundi tujye tubana neza cyane. Reka mite njya kuri M23 nkubwire ko ubu tuvuga ko yavuze ko ibi gitero ibukavukisha abantu 13 abagera kuri 72 barakomereka ndetse kandi harimo n'abagore n'abana, abantu 13 bapfuye kandi abandi barenga 70 barakomereka nkuko nyine bivugwa na M23 mu gitero cy'ibisasu kwikoraniro ry'abantu benshi hagati mu mujyi wa Bukavu kuri uyu wa kane ubwo bari baje kumva umukuru w'umutwe wa AFC kugenzura uyu mutwe wa Bukavu. M23 kandi yavuze ko ibisasu bitezwa amaboko bya grenade byakoreshejwe muri icyo gitero nyine bisa n'ibikoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi. Abicishije ku rukuta rwa X yitwa Tuhira umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza yamaganye ibikorwa by'ubugome nyine byabereye Bukavu kandi avuga ko Burundi n'abasirikare bufite muri uwo mugambi. Gusa gato inkuru nirangira gato ndaza mite nkaruka ku Burundi nkubwire Uburundi gatoya ku gihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo. Ikintu kimwe nabo nkubwiye nakubwira ko Uburundi ni igihugu gikomeye cyane gusa ku gihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo cyangwa se reka mvuge ngo Uburundi ni igihugu cy'ikinyamuryango cy'igishuti gikomeye cyane ku gihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo kubera ko murabizi ko nyakubahwa General Neva amazi bisa avuga ko yifuza gufata abasirikare be bari mu gihugu cy'u Burundi akaba kuba hafi kabiri. Ibyo byabaye ryari? Byabaye mu gihe mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize mu kwa 8 mu kwa 9 mu kwa 10 amezi 3 yatangiye gukusanya abasirikare batandukanye by'umwihariko abasirikare barimo abasore abagabo gusa bafite imbaraga. Abantu benshi batangira gutekereza baravuga ngo ese General Neva kubera ko nyine batari babanye neza n'u Rwanda icyo gihe yari gutangaza ko u Rwanda rusupportinga umutwe wa Tabara wamaze iminsi nyine umujagaraza cyangwa se umutesha umutwe wa Tabara avuga bati igihugu cy'u Rwanda gitera inkunga Red Tabara bayihe u Rwanda ruhereza ibiryo ruhereza intwaro iyi Red Tabara. Icyo gihe rero kubera ko bitari banyeza n'u Rwanda abantu batangira gukomanta bavuga bati byashoboka ko uyu General Neva yaba agiye gutera igihugu cy'u Rwanda nyine biri official. Gusa icyo gihe Habudakeye kabiri yahise asohora itangazo agaragaza ko yifuza gukora ikintu bita kohereza abasirikare bari mu gihugu cy'u Burundi akabakuba kabiri. Gusa ndakwibutsa ko abasirikare b'u Burundi bikomeje kuba mu gihe kandi ejo bundi ubwo bafataga Kamanyura ubwo ni aba M23 abasirikare b'Abarundi barimo bambere bafashe imodoka bava ku mupaka wa Kamanyura bagatabigendera mu bihugu byabo. Umusirikare umwe mu Burundi wabashije gushyira chat hanze cyangwa se wabashije kuganira n'itangazamakuru yagaragaje ko Abarundi mu gihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo bakomeje kugubwa nabi cyane. Icyambere amafaranga Tshisekedi yishyuye igihugu cy'u Burundi yagiye mu mufuka wa General Neva cyangwa se yishyuwe General Neva ayashyira mu bikorwa bya buri munsi. Umusirikare akubwira ko mu bikorwa bya buri munsi mu mafaranga ya buri munsi yishyurwa mbere yuko ajya muri Kongo nta hataniye nayo yishyurwa muri Kongo uyu munsi, bigaragaza ko amafaranga igihugu cya Kongo cyishyuye ku Burundi nta kigize na kimwe gihinduka ku mushahara wo mu Burundi. Ikindi kandi ibyo biraza guhura neza n'amafaranga nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yari yasinyeho angana n'amadolari 500 avuga ngo ayangaya ni agomba gushorwa mu gisirikare. Gushorwa mu gisirikare byo bisobanuye iki? Ni amafaranga yagombaga kugurwa indege, ni amafaranga yagombaga kwishyurwa abasirikare. Ubwo nimvuga indege ubwo uzi guta wibuka indege nka drones guturuka muri South Africa kwa President Cyril Ramaphosa, indege yagomba kwishyura guturuka muri South Africa uhite wibukamo indege guturuka mu gihugu cya China aho nganda kubwiramo Sukhoi 25 zigera kuri enye nubwo kugeza ubu bivugwa ko izigera kuri enye uko zatumijwe zose ubu ngubu zitakiri kugenda zose, aho haraho bagenda bagaragaza ko zimwe ngo bazirashe izindi bazihanuye. Mbese ubwo ni aba M23 bagenda ababigaragaza bakavuga ko kugeza ubu nyine indege zose cyangwa se Sukhoi 25 zose Republika Demokarasi ya Kongo yaguze nta nemwe igihari. Hanyuma rero abicishije ku rukuta rwa X yitwa Tuhira umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza nyine yamaganye ibikorwa by'ubugome byabereye Bukavu kandi avuga ko Burundi nta basirikare bufite muri uwo mujyi. Umutwe wa M23 kandi ubarizwa muri AFC ugenzura Bukavu watangaje ko babiri mu bakoze icyo gitero wise ikiterabwoba ku basivili Bukavu bafashwe kare kandi bikimara kuba banuvani ku itariki 27. Colonel Nanga mu kiganiro n'abanyamakuru i Bukavu yatangaje ko imibare yibanze yagaragaje ko abishwe muri gitero bari 11 bari mu mugore umwe n'inkomeri 35 zirimo batandatu bakomeretse bikomeye cyane. Gusa kugeza ubu twamaze kubona ko imibare yarazamutse ndetse n'ibitangazamakuru bikomeje kugaragaza ko kugeza ubu imibare ishobora gukomeza kuba yazamuka.
abavuga ko kandi bakomeretse barimo nyine kuvurirwa ku bitaro bya Bukavu. Ivuze kandi shinje iki gitero ubutegetsi bwa Tshisekedi mu gihe kandi bwo bwavuze ko cyakozwe n'ingabo zo hanze ziri muri RDC. Umunyamakuru kandi ukorera i Bukavu wari hakurikirana nyine iby'inama yabwiye igitangazamakuru BBC ko abantu bashobora kuba barenga ibihumbi 10 bari bakurani ahazwi nka Prince d'Independance kumva Colonel Nanga ukuriye iyi AFC. Uyu munyamakuru kandi avuga ko yumvishe ibiturika cyane maze kurenze kumwe maze abantu bagakwirakwira imishwaro birirukanga cyane buri wese nyine ashaka gukiza amagara ye. Yemeza ko kandi yabonye imirambo irenga 5 y'abantu bapfuye ndetse n'inkomere nyinshi. Imibare y'abapfuye kandi muri uku guturika ishobora nyine kwiyongera nko nemeze kubikubwira nkuko amakuru ya abari ku rugamba itandukanye akomeza abivuga. Ishusho kandi nyayo byaho byabereye ntabwo irasobanuka neza, bisobanuye ko imibare ishobora kuba yazamuka. Hanyuma kandi wungirije Colonel Nanga Bertrand Bisimwa nawe wari muri iyi nama yatangaje ko ibi byabaye i Bukavu ari ubwicanyi bw'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Bisimwa kandi yanditse ubutumwa kuri X avuga ko ngo byabaye ari umugambi washyizwe mu bikorwa nyuma y'ibyatangajwe ejo bundi nyine ku mbuga nkoranyambaga byo kwibasira abaturage bazajya muri meeting ya AFC cyangwa se M23. Perezida Felix kandi Tshisekedi wa Kongo yavuze ko yihanganishije ababuze ababo ndetse n'abagizweho ingaruka n'igitero cy'Ibukavu. Ibiro bya perezida wa RDC bivuga ko Tshisekedi yamaganye icyo gikorwa kandi igitarabwoba cyakozwe n'ingabo zo hanze ko ziri ku butaka bwa Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Muri make bwo Tshisekedi nawe yigaramye ko igitero ari we wagiteye. Ubutegetsi bwa Kinshasa kandi buvuga ko ingabo z'u Rwanda ari zo ngo zateye icyo gitero ziciye mu mutwe wa M23. Ubutegetsi bwa Kigali nyine bwagiye buhakana ibingibi byo kuba bashinja igihugu cy'u Rwanda gusupportinga umutwe wa M23. Haba perezida w'u Rwanda, haba umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro, haba umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije arimo kurarinda, haba minisitiri w'ububanyi n'amahanga yitwa Dr Olivier Nduhungirehe, abose bagenda bagaragaza ko u Rwanda nta uruhare na M23. Ndetse kandi M23 nayo mu biganiro igenda itanga hirya no hino ku mpande tugenda tubona igenda igaragaza ko nta bufasha na bumwe ikora mu gihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Nimuje kandi kugeza ubu uko guturika kwabaye nyine inama yarimo isoza nkuko nyine bivugwa n'uruhande rwa M23. Amashusho kandi ateye ubwoba agaragaza abantu nyine bisa naho bapfuye bamwe bakomeretse yahise akwira ku mbuga nkoranyambaga ndetse agaragaza ishusho y'ibimaze kuba kuri Prince d'Independance i Bukavu. Muri inama kandi Colonel Nanga yaramaze kubwira imbaga yari hari ko umutwe nyine y'umutwe yakuriye ko uzakomeza ugafata umujyi wa Uvira ndetse ugakomeza na Afizi. Yaramaze kandi kuvuga kandi ko mu gihe cy'ibyumweru 2 niba banki ziri mu duce bagenzura zidafunguye imiryango bazafata ibyemezo birimo kuba nyine babaha uburenganzira izindi banki zitandukanye zitari izo ngizo. Nanga kandi yaramaze kandi kubwira abaturage babukavu ko mu masaha 48 baza kumenyeshwa abategetsi bashya b'intara ya Kivu y'Epfo. Uduce bagenzura kandi muri Bukavu no kuvuga ko iyi Kivu y'Amajyepfo biraza guhura nuko n'ubundi Kivu ya Ruguru ho bamaze gukira abayobozi bashashe by'ibyo ntago ari inkuru byo murabizi maze kumenyera kubera ko nyuma yuko uwitwa Peter Ngubakiremwami amaze kwicwa murabizi ko mwabonye ko bahise bashyiraho abayobozi babo ubwo ni M23 ndimo unda ababwira. Hanyuma kandi uwitwa Ambassadeur Dr Gashomba we ntiyumva uburyo Suwede yirengagije nkana ubufatanye bwa FARDC ndetse na FDLR. Gusa ntarakubwira iby'inkuru nakubwira ko kugeza ubu u Rwanda rugo rufata ikibazo kuba kitarakemuka. U Rwanda rukomeza rugaragaza ko ari uko FARDC ikomeza gukuba yagirana imikoranire ndetse kandi yo mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye na FDLR. Ejo bundi uyu wita General Retired James Kabarebe we yagaragaje ko na MONUSCO buriya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ifasha iyi FDLR. Yavuze gute? Yaravuze ati niba iyi MONUSCO itanga ubufasha kuri FARDC kandi babizi neza ko FARDC ikorana bya hafi n'utwa FDLR bati nibihamya byuko nabo bakora ibintu nkana cyangwa se basupportinga uyu mutwe wa FDLR babizi. Rero bene Ambassadeur Gashomba ntiyumva uburyo kabisa Suwede yirengagiza nkana ubufatanye bwa FARDC ndetse na FDLR. Ambassadeur w'u Rwanda muri Suwede Dr Diane Gashomba yagaragirije guverinoma ya Suwede ko Rwanda rufite uburenganzira busesuye bwo kwirindira umutekano ndetse no kurindira abaturage barwo kuko Repubulika Demokarasi ya Kongo yamaze kwirura ko ifatanyije na FDLR ndetse mu mugambi wo kugaba ibitero ku Rwanda. Bikubiye kandi mu itangazo Ambassadeur w'u Rwanda yasohoye ku itariki
27 z'ukwezi kwa Gashyantare 2025 nyuma y'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sweden ihamagarije ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu ngo atange ibisobanuro ku kibazo cy'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibisubizo kandi ambasaderi Gashumba Diane yahaye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sweden bigaragaza ko u Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi ku mpaka yarwo na RDC kuko ngo muri kilometero 2 mu burasirazuba bw'iki gihugu hari umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka wa 1994 ndetse kandi ufatanya na FARDC ubwo n'ingabo z'igihugu cya Kongo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu ijambo ryavuze ati ingabo z'u Rwanda n'umugabo w'ikirenga nibo bonyine bashobora kugena ingamba zakwifashishwa mu kurinda umutekano w'abanyarwanda by'umwihariko mu gihe ibuhungabanya biri muri kilometero 2 gusa uvuye ku mupaka. Yagaragaje kandi ko ibyemezo by'u Rwanda byo kwirindira umutekano ari nk'ibyafashwe n'ibindi bihugu mu bihe bitandukanye birimo na Sweden yagize gushyiraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe yari ifite ikibazo cy'umutekano muke yatezwaga n'ibihugu bituranye. Dr Gashumba Diane kandi yasobanuye ko ibihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi bidafite amateka ndetse bidafitanye amateka y'ubukoloni n'u Rwanda bityo bitagakwiriye kwifatanya n'Ububiligi bwagize uruhare rukomeye mu bibazo byugarije akarere kuko nta n'izindi nyungu nyine zijyanye n'umutungo kamere babukurikiye. Raporo zitandukanye kandi zirimo n'iya Loni zagaragaje kenshi ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorana n'ingabo za FARDC ndetse mu bihe bitandukanye bashyize hagiye hiyongeraho n'iza DRC, Abarundi, Abacanshuro ndetse n'Abanyaburayi n'indi mitwe nyine nka Wazalendo n'abandi. Yavuze ati umuryango mpuzamahanga harimo na Sweden uzi neza ikibazo FDLR nyine yateje harimo n'ibitero nyine iheruka kugaba mu Rwanda mu mwaka wa 2022 no kuvuga mu myaka 3 ishize. Ati nubwo ibi bizwi Sweden yanze kwamagana mu buryo bwemewe n'amategeko ubufatanye bwa FDLR ndetse na FARDC kubera ati no kubera iki yabazaga. Yasobanuye ko kandi kuba umuryango mpuzamahanga waratereye hagati mu ryinyo ukanga gukemura ikibazo cy'intambara n'imvugo z'iburwango byaratangijwe na guverinoma RDC byaratumye ikibazo nyine kirushaho gukomera. Mu mpera za Mutarama 2025 uwo mutwe nyine wa M23 wigaruraga umujyi wa Goma n'ibice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibihumbi by'impunzi byerekeje mu Rwanda harimo n'abakozi nyine b'amashami ya Loni hamwe n'abacashuro b'Abanyaburayi bagera kuri 190 abafatiwe ku rugamba nyine bahabwa inzira yo guhunga nyine banyuze mu Rwanda. Byo murabizi. Yavuze ati kuba Sweden yari icecekeye ku kibazo cya RDC yinjije abacashuro nyine Abanyaburayi mu ntambara nabyo byibazwaho cyane. Hanyuma kandi u Rwanda rusanga Sweden ikwiriye kuba handetse no gushyigikira ubuhuza n'ibiganiro byashyizweho n'abakuru b'ibihugu nyine bya Afrika bwemejwe n'inama y'imiryango ya EAC ndetse na SADC hamwe na Afrika yunze ubumwe. Dr Gashumba kandi yahamije ko u Rwanda rushyize imbere gahunda yo gucunga umutekano ku mipaka yarwo ndetse no kurangiza burundu ikibazo cy'intambara zishingiye ku moko zimaze igihe hano mu karere. Yavuze ati intambara zitizwa umurindi na guverinoma ya RDC idashoboye kuyobora igihugu n'umuryango mpuzamahanga utagira icyo ukora ntibigishoboye kwihanganirwa na gato. Ngayo nguko ndabashimiye rero mukomeze kugira ibihe byiza mukomeze mukande subscribe abamaze kubona amakuru yacu abatangiye kujya muyakurikira 5 kuri 5 mwese mukomeze mukande subscribe amakuru yazajya bageraho 5 kuri 5. Ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza bye bye.